Деца облечени во народна носија со песна Јора. Со ваква прослава беше отворена градинката Фато Сад во Арачиново. Црвената лента ја пресече лидерот на ДУИ Али Ахмети. Во својот говор тој политички поентираше, нагласувајќи дека не се дестабилизатори оние што отвораат градинки. Pavarësisht gojkëqive që na paraqesin si të rrezikshëm e destabilizues. Nuk janë njerëzit destabilizues e turbullues ata që hapin qerdhe, hapin universitete pikërisht mua aty, ku jam bërë plane shqiptarëve për të shfaros nënën bashkë me fëmijë shqiptar. Qerdhen e antishqiptarizmës, ku sot ata janë përpara tribunalit dhe përgjigjen për krime e gjenocid. Градоначалникот на Арачиново Ридван Ибрахими истакна дека оваа градинка има капацитет за 115 деца. Kjo qerdhe ka kapacitet prej 115 fëmijë dhe sigurisht marr parasysh numrin e madh të filloristëve, nevojat janë shumë të mëdha për të përkushtuar një të ardhmen që të afër që të zgjerojmë këtë kapacitet. Директорката на градинката нагласи дека општината одамна имала потреба од ваков објект. Sot është një ditë e veçantë dhe e rëndësishme për ne. Po hapim dyert e qerdhës Fatosat, институцион që ka munguar prej kohësh komunës së Haraqinës. Оваа градинка беше подготвена за отворање уште пред 3 месеци, но не се пушти во функција. Градоначалникот Ибрахими го обвинуваше министерот за социјална политика Фатмир Лимани, дека поради политички причини ја држи градинката во заложништво. Но Лимани ги негираше обвинувањата, велејќи дека не треба да се прави политика со ова прашање, бидејќи документацијата била во процедура.